Yego kabiri gatanu indwi ni station romantique. The special about for creation from +257, the one and only around world aka umagazi w'Imana Rena. Murabona ko turi muri miki aho twagiye kumviza conference de presse izoba iriko itegura evenement izoba ejateguwe na DICOBU. Murabona ko hazoba hari abarimvyi benshi cyane bazoba baje muri ico giteramo. Naza ko nta murimvyi w'icamamare numwe atazoba ahari kumwe n'abakomedi. Zendere videnge sekere zikiri warara. Bless. Cyo novuga no kubatumira mu giteramo cejo bizoba bimeze neza cyane. Uzosiba ntaza tubaze murahawe ikaze mwese. Kuti muririmbye guha interview mu gihe utamuvuze birumvikana. Sister ntabwo ushaka kuguha igitera nuze ikiganiro mu gihe utavuze indirimbo ziwanje nobanje gukora iki. Nibaza yuko ari ibintu byumvikana. Muduvugije tuzobaha ayo interview tuze kupromotinga za ndirimbo ziwacu. Mugabo mu gihe mutatuvugije je noza gukora iki kuri radio yawe cyane no guha interview ze gukora ze kuvuga ibyo nambara cyangwa ibyo nari nishoka ni muvuze indirimbo ziwacu hama natwe tuzobaha ayo interview. Merci. Icyo kibazo kintu gisubizaho rero ubundi iyo umuntu ateye imbere nibwo atangira kwiyubaka, ntabwo wakwiyubaka utaratera imbere. So navuga ko natwe ubwacu turimo turatera imbere kugira ngo twiyubake. Music nyarwanda nta gihe kinini gishize isa nkaho izamutse kurusha yari yahoze imeze. Ibanga nta rindi ryabayeho, amageneration yarakoranye cyane, bakorana indirimbo nyinshi kuko bafite public barayitizanya. Hajemo gufashwa n'abahanzi bakuru ndetse n'abandi bashoramari cyangwa se abagwiza tunga niko babita mu Kirundi. Ariko by'umwihariko twebwe ntabwo twigeze twita ngo ku bantu bafite amafaranga cyane cyangwa se ngo ntibaduha amafaranga mu bitaramo ngo ntabwo batwishyura neza. Urebye icyo kibazo ahantu henshi kirahari cyane muri East Africa cyangwa se muri Afrika muri rusange, ariko hari ibihugu byateye imbere kurushaho utasanga icyo kibazo like Nigeria kuko bo standard yabo bamaze kwishyira ku gaciro gakomeye. Ariko icyo kibazo natwe mu Rwanda kiba gihari. Ikintu gihari gikomeye no gukora hit. Iyo umuhanzi agiye muri studio agakora hit ukamukenera kumutumira mu gitaramo nawe akwereka uwo ari we. So nicyo dukoresha cyane kurusha kwita ku muntu ngo uzategeza ko guha ubushobozi, ahubwo wowe ishakamo ubushobozi wa muntu nawe ubushobozi bwo bwuzane kugira ngo agukenere. So music nyarwanda iracyari kwiyubaka nayo, ntabwo iragera yifuza, iracyafite imbaraga nyinshi cyane ikeneye kugira ngo itere imbere. Hanyuma umuziki ndundi nawe rero navuga ko urimo gutera imbere, urimo uratera imbere kuko turabumva atazagira umuntu wabeshya ngo nta ndirimbo twumva mu Rwanda z'abarundi turazumva, kandi no muri comment murabibona byanze bikunze kuko nta bindi byinshi navugaho. Rero icya mbere ni ugukoresha talent cyane, tutitaye ku bantu ngo batari kubona icyo dufite right now, baba bazakibona ejo kuko ibyo dukora nibyo bigaragaza kurusha ibindi. Ariko ikintu kimwe gusa shimira cyane, birashimira DICOBU kuba yaciye kuduhuza nk'uko, kandi ikindi nacyo kuba batanguye n'abamizisiye n'abamisi. Nifuza yuko mwakuza na Kigingi nawe nyene hariya ndazi ko abakomediye impano zirafata indege zikajya no muri Amerika. Muri icyo gihe mwakuza tuzobe turi benshi. Hanyuma ikindi nacyo nuko abantu ibyo mwoza muri benshi nkanje afata yuko ari concert ya mbere nzoba nkozi w'ijumbura. Muri icyo gihe nzorimba nk'ugiye gufejo, kandi mu migambi dufise gushigikira umuziki wo turabona neza aho ushobora kudushikana. Umuziki twe twawiteze mu ikintu gikomeye, guhindura ishusho y'Uburundi mu makungu biciye mu muziki birakunda. Tuzohindura ishusho y'Uburundi mu mwanya muto biciye muri abaririmbi. Ibintu byose dukora nk'igihe twagira DICOBU Music Award, abanyamahanga benshi bamenye Burundi bo ntibari bazi, hari abantu usaba batazi Burundi cyane cyo mugabo uzati n'aba Burundi bivanye n'ingene igikorwa twakoze cyane cyiza cyane kandi cyiteye. Hama nagira cyongera ko ikibazo cy'ingene DICOBU
dukorana na diaspora ku yindi migambi na nabishikije kare si igikorwa gusa diaspora ariko irakorana na DICOBU ariko hariho yindi migambi itandukanye nashikije nk'umugambi ujanye ibanki ya diaspora DICOBU yarafashije cyane kugira ngo uwo mugambi utere imbere kandi mu minsi imbere uwo mugambi tuzoronka akanya ko kuwusigura kandi tuwutangure izuba rimwe.